Reka mbifurize kugira igitondo cyiza mwebwe mudukurikiye mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho kuri Noran TV. Shimira cyane abantu mwese mwamaze gukora subscribe naho nimwe mutarabikora rebaho kandi ku ijambo ryanditseho ryitwa subscribe cyangwa se sabone kandi no kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ibiganiro byacu bigiye bitabikugeraho ako kanya. Hanyuma twihuse tudatsinze tugiye kugaruka ku itangazo rikomeye cyane riturutse muri Perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda, aho General Kayumba Nyamwasa ni umuyobozi wa RNC Rwanda National Congress, ni umutwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko General Kayumba Nyamwasa yabaye mu gisirikare cy'u Rwanda, agiramo inshingano zitandukanye, aza kuba ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuhinde cyangwa se aza guhagarara inyungu z'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuhinde. Gusa mbere gato yuko aje gukatirwa n'inkiko za gisirikare, yakatiwe yaramaze gutoroka ubutabera ahungira mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Kenshi yagiye agira umugambi wo gushaka gutera igihugu cy'u Rwanda biciye mu mitwe ishamikiye kuri RNC yitwa P5, ndetse yagabye ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Ariko kandi n'andi makuru menshi yagiye ahizwa ko yaba yifuza ko yazagirana ibiganiro na leta y'u Rwanda nk'uko byigeze bigarukwaho. Mbere gato yuko tugaruka kuri ayo makuru, reka mbanze mbahe inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho. Bivuga ko Ubwongereza Minisitiri w'Ubuzima ari gushoza intambara ya politike kuri Minisitiri w'Intebe. Minisitiri w'Ubuzima mu Bwongereza Wes Streeting ari kotsa Minisitiri w'Intebe Sir Keir Starmer igitutu cyinshi cyane mu gihe bivugwa ko ashaka kumusimbura mu gihe cya vuba. Sir Starmer ntiyorohewe kuva ishyaka ry'abakozi Labour ryatakaza imyanya myinshi cyane mu matora y'abayobozi bo mu nzego z'ibanze yabaye mu Bwongereza, Ecosse na Pays de Galles yabaye tariki ya 7 Gicurasi 2026. Aya matora ateje umwuka mubi muri iri shyaka. Heguye abaminisitiri batatu barimo Alex Davis Jones wari ushinzwe kwita ku bagizweho ingaruka n'ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina, Jess Phillips wari ushinzwe kurengera abana ndetse n'abanyantege nke, n'uwitwa Miata Fanbury wari ushinzwe imiturire ndetse n'ubutegetsi mu Bwongereza. Abenshi mu bo mu ishyaka ry'abakozi bahamya ko Sir Keir Starmer atagishoboye gusohoza inshingano bamuhaye, bityo ko igihe kigeze ngo hajyeho Minisitiri w'Intebe mushya. Minisitiri Streeting niwe rero uhabwa amahirwe menshi cyane yo kumusimbura mu gihe yakwemera kwegura. Mu gitondo cyo kuri wa 13 Gicurasi, Minisitiri Streeting yasanze Sir Starmer ku biro bye, aho byari biteganyijwe ko amugezaho gahunda afite yo gufasha ishyaka ry'abakozi kwigarurira imitima y'Abongereza bari kuritakariza icyizere. Abasesengura politike mu Bwongereza bavugaga ko Minisitiri Streeting ashobora gutangaza ubwegure bwe cyangwa se akemeza Keir Starmer ko akwiye kwegura. Nyuma yaho bagiranye ikiganiro cyamaze iminota igera kuri 17 gusa. Ubwo abanyamakuru bari ku marembo y'ibiro bya Minisitiri w'Intebe babazaga Streeting niba yafashe icyemezo cyo kwegura ubwe cyangwa se niba Keir Starmer yemeye kwegura. Ntacyo yasubije, ariko ikinyamakuru The Telegraph cyatangaje ko igisubizo kizaboneka bitarenze ku itariki ya 14 Gicurasi. The Times yatangaje ko Minisitiri Streeting ashobora kwegura muri guverinoma vuba cyane, agatangiza gahunda yo guhangana na Sir Keir Starmer kugira ngo amusimbure. Gusa umuvugizi we yirinze kugira icyo abivugaho byeruye. Keir Starmer ni Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza kuva muri 2024. Kugira ngo Minisitiri Streeting rero atangize itora ryo kumweguza, bisaba ko igitekerezo cye gishyigikirwa n'abashingamategeko 81 muri iki gihugu cy'Ubwongereza. Reka duhindure ingingo gato mbabwire ko umunyamakuru akomeje kugenda avugwa. Reka duce mu gihugu cya Philippines mbabwire ko makuru aturuka muri iki gihugu aravuga yuko humvikanye urusaku rw'amasasu cyane mu nteko ishinga amategeko umutwe wa Sena. Amasasu abarirwa muri 15 yumvikanye muri Sena ya Philippines nyuma y'uko polisi n'ingabo zirwanira mu mazi zinjiye mu cyumba cy'inteko bashaka guta muri yombi umwe mu basenateri ushakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Al Jazeera yanditse ko amasasu yumvikanye ubwo abasirikare bafite imbunda n'abapolisi bafite ingabo binjiraga mu ngoro y'inteko ishinga amategeko. Umunyamakuru wa Al Jazeera yavuze ko yumvise amasasu 15 ariko ntihamenyekanye uwarashe. Senateri Ronald De La Rosa yari yatangaje ko ashobora kandi gutabwa muri yombi. Asaba abaturage kujya ku ngoro y'inteko ishinga amategeko kuburizamo itabwa muri yombi rye ndetse no koherezwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. ICC yashyize hanze impapuro zo guta muri yombi De La Rosa zashyizweho mu Gushyingo 25. Akekwaho ibyaha byibasiye inyokomuntu, ibyaha Rodrigo Duterte ashinjwa, ndetse ategereje kuzaburanira mu rukiko rw'Irahe mu Buholandi. De La Rosa yahakanye ibyaha byo kwica ashinjwa. De La Rosa yari umwe mu bapolisi bakuru mu butegetsi bwa Duterte hagati ya 2013 na 2018.
yagize uruhare mu gushyira mu bikorwa gahunda zo kurwanya ibiyobyabwenge, aho polisi ivuga ko zishwemo abantu bagera ku 600. Polisi ya Philippines ivuga ko abantu barashwe babaga bari kurwanya abashinzwe umutekano bagiye kubata muri yombi, igahamya ko batishwe mu mugambi wari wateguwe. Nyuma rero mu makuru tugarutse mu Rwanda gatoya, mbabwire ko hari amakuru avuga yuko polisi yafunze 6 bakekwaho kubeshya ko bafasha abantu kujya kwiga muri Canada. Polisi y'u Rwanda RNP yatangaje ko ku bufatanye n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yataye muri yombi abantu 6 bakekwaho gushuka urubyiruko barwizeza kubona amahirwe yo kujya kwiga muri Canada. Mu itangazo RNP Rwanda National Police yashyize hanze ku itariki ya 13 Gicurasi 2026, mu itangazo RNP yashyize ku mbuga nkoranyambaga yagize iti abafashwe barimo kubazwa kugira ngo hakorwe iperereza ndetse no kumenya ukuri ku by'iki gikorwa. Kuri wa 13 Gicurasi nibwo ku mbuga nkoranyambaga hasigaye amakuru yuko kuri imwe muri hoteli yo mu mujyi wa Kigali hari abantu benshi cyane bashakaga amakuru yo kujya kwiga muri Canada. Bikekwa ko ari amakuru urubyiruko rwagiye gushaka yo kujya kwiga muri Canada, icyakora bahageze bagaragaje ko nta muntu wo muri Canada wari uhari. Byavugaga ko aba bantu barenga 1000 bari buzuye mu bice bitandukanye by'iyi hoteli. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga yabwiye itangazamakuru ko iperereza rikomeje harebwa niba abantu bafite ibyangombwa bisabwa. Ati ni ukureba niba Mineduc ibazi, ese ambasade ya Canada mu Rwanda irabazi, ese kaminuza n'ayo mashuri bavuga ko bahagarariye birazwi, ese bafite ibyo byangombwa ati bemerera guhagararira ibyo bigo mu Rwanda. Yashingiye kandi ko hari uburyo bwemewe iyi mirimo kandi ikorwamo, aho abantu baba bafite aho babarizwa ndetse bafite ibyangombwa byose bisabwa, bityo ko iperereza kandi riri gukorwa na RIB ari ryo rizatangwa kuri. Ati kugeza ubu ntabwo wahamya ko ari abatekamutwe, ati biri buve mu iperereza nibyo bizagaragaza ukuri. Si ubwa mbere ibintu nk'ibi bibaye. Muri na 19 nabwo urubyiruko kandi barirwa mu bihumbi rwagiye mu cyumba cy'inama cy'inyubako ya Kigali Convention Center mu nama rwari rwatanzemo amafaranga, ariko rusanga rwishyuye abatekamutwe. Icyo gihe byavuzwe ko buri wese yishyuraga 2500 yo kwiyandikisha akoresheje telefone mobile money, abandi bishyuye kuri internet, abandi bishyura bageze aho inama yagombaga kubera. Aba bavuga ko iyi nama yiswe Wealth and Fitness Summit bagombaga kandi kwiboneramo ubumenyi, ariko bagahabwa n'amadolari 197 yo kwitabira. Basanze babeshwe. Icyo gihe rero umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuranyi wari umuyobozi mukuru wungirije wa RNP yavuze ko aba bantu batumije urubyiruko banyuze mu nzira zitemewe, ariko bagiye kubakurikirana amafaranga bariganyije agasubizwa abayatanze. Icyo gihe rero urumva yabigarutseho CG Felix Namuranyi, ubu niwe uyoboye polisi y'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma tujye kuri ya nkuru nababwiye, n'itangazo ryaturutse muri Perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda, mbabwira ko nk'uko amakuru atugeraho akomeza kugenda bishimangira, nk'uko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye mu biro bye Village Rugwiro Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria, baganira ku mubano mwiza usanzwe hagati y'ibihugu byombi n'ubutwererane mu bya gisirikare. Ibiganiro byahuje abayobozi bombi byabaye ku itariki ya 13 Gicurasi 2026, Perezida Tinubu ari mu Rwanda aho yitabira inama Africa CEO Forum iteganyijwe ku itariki ya 14-15 Gicurasi. Itangazo ryashyizwe hanze na Village Urugwiro rigira riti Perezida Kagame yakiriye Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria, bagirana ibiganiro byibanze ku guhamya ubufatanye busanzwe hagati ya Nigeria n'u Rwanda mu ngeri zitandukanye zirimo ubucuruzi, ingufu, ubutwererane ndetse mu by'ingabo. Perezida Kagame kandi yakiriye Bola Tinubu n'itsinda rimuherekeje ku meza. Perezida Kagame kandi yakiriye Mohamed Ould Ghazouani, Perezida wa Mauritania, baganira ku nzego z'ingenzi z'ubufatanye bw'impande zombi, ibyerekeye umutekano ku mugabane n'ingingo mpuzamahanga zireba ibihugu byombi. Perezida Mohamed Ould Ghazouani azanitabira kandi Africa CEO Forum iteganyijwe ku itariki ya 14-15 Gicurasi 2026. U Rwanda na Nigeria bifatanya mu bya diplomasi, politiki n'ibindi. Bifitanye kandi amasezerano mu ngeri z'ingenzi zirimo imikoranire mu by'umutekano, ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu ndege, ndetse n'abafatanya mu bya tekinike, aho abaganga bo muri Nigeria kandi bafatanya nabo mu Rwanda mu kubungabunga ubuzima bw'abaturage. Umubano w'u Rwanda na Nigeria kandi urangwa n'ibintu byinshi cyane byibanda ku gushyigikirana mu ngeri zitandukanye. Abakuru b'ibihugu bombi kandi mu bihe bitandukanye bagiye bagirana ibiganiro ku ngingo zitandukanye zigamije guteza imbere abaturage b'impande zombi, nk'uko amakuru akomeza kubishimangira.
Tukiri kandi ku bijyanye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame mbabwira ko yaganiriye na Daniel Chapo ku birimo ubufatanye by'umutekano. Perezida Kagame yakiriye Perezida wa Mozambique Daniel Chapo baganira ku nzego z'ubufatanye zirimo ubutwererane mu by'umutekano, ubucuruzi n'ishoramari. Perezida Daniel Chapo wa Mozambique ari mu Rwanda nawe yitabira inama ya 13 ya Africa CEO Forum igomba kubera i Kigali tariki ya 14 na 15 Gicurasi. Itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Rugwiro rigira riti Perezida Kagame yakiriye Perezida wa Mozambique Daniel Chapo amuha ikaze mu Rwanda. Abakuru b'ibihugu bombi baganiriye ku nzego z'ubufatanye zirimo ubutwererane mu by'umutekano, ubucuruzi n'ishoramari. Mozambique n'u Rwanda bifatanya mu guteza imbere urwego rw'ubucuruzi, ubukungu, umutekano, ubuhinzi, inganda n'ishoramari. Umubano w'u Rwanda na Mozambique watangiye mwaka w'1990 wongererwa imbaraga muri 2018 ubwo ibihugu byombi kandi byashyiragaho komisiyo ihuriweho yo guteza imbere ubufatanye. Kuva muri Nyakanga 21 inzego z'umutekano z'u Rwanda n'iza Mozambique zifatanya mu kurwanya ibikorwa by'iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado yari yarahungabanyijwe bikomeye cyane n'umutwe wa Ansar al-Sunna. Kuva inzego z'umutekano zatangira gukorera muri Cabo Delgado zirukanye ibyihebe zibikura mu birindiro bihoraho byari byarashinze mu turere dutandukanye, bihungira amashyamba naho zirabihasanga ndetse zirabitsitsura. Nyuma yo gutsinsura ibi byihebe, abaturage bari barahunze basubiye kandi mu ngo zabo. Ibikorwa remezo birimo kandi umuriro w'amashanyarazi birongera kandi birakora. Muri Kanama 25 guverinoma y'u Rwanda n'iya Mozambique zavuguruye amasezerano y'ubufatanye mu ishoramari ndetse no kurwanya iterabwoba. Muri Gashyantare 26 guverinoma y'u Rwanda yohereje Mozambique inkunga ya toni 20 z'ibiribwa n'imiti igenewe gufasha abaturage bari bahuye n'imyuzure muri iki gihugu cya Mozambique. Yari makuru duce mu gihugu cya Ghana, mbabwire ko amakuru aravuga yuko guverinoma ya Ghana yatangaje ko igiye gucyura abaturage bayo 300 babaga muri Afurika y'Epfo kubera ubwoba bw'urugomo rukorerwa abanyamahanga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa yatangaje ko abantu biyandikishije kuri ambasade yabo ngo bacyurwe. Abanyafurika y'Epfo bamwe bamaze iminsi kandi bigaragambye barwanya abanyamahanga bo mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara bari mu gihugu cyabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Afurika y'Epfo yigeze kuvuga ko abanyamahanga bari mu gihugu ari umutwaro ku gihugu bitewe n'ibikorwa by'urugomo byakozwe muri Mata 26. Ghana yamaganye ibikorwa by'urugomo bigaragara mu mashusho yagiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ivuga ko izita ku mutekano w'abaturage bayo. Ibihugu nka Kenya, Malawi, Lesotho na Zimbabwe byasabye abaturage babyo baba muri Afurika y'Epfo kuguma mu rugo mu gihe cyose bamenye ko ari ibitero bigamije kandi kwibasira abanyamahanga. Nigeria nayo kandi iherutse gutangaza ko abaturage bayo 30 basabye gucyurwa bakavanwa muri Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo rero ni igihugu kirimo urugomo. Hanyuma tujye kuri General Kayumba Nyamwasa. Twirwaneho ishinja Kayumba Nyamwasa mugambi wo gutsemba abanyamurenge. Umutwe wa MLDP Twirwaneho ukorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ushinja P5 rya Faustin Kayumba Nyamwasa leta y'u Burundi n'umutwe w'iterabwoba FDLR kugira umugambi wo gutsemba abanyamurenge. Umwe mu ofisi bakuru batwirwaneho Colonel Gora Fideli yatangaje ko afite amakuru yize agaragaza ko nyuma y'aho P5 igabweho ibitero bikomeye cyane mu myaka ashize ishaka gusubira muri Kivu y'Amajyepfo kandi ko ishyigikiwe na leta y'u Burundi n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yagize ati Kayumba yaraje ariko nawe ntabwo yizanye kuko inyuma ya Kayumba harimo abandi bantu atamushyigikiye. Ati rya P5 ya mbere yabaye muri iriya myaka ishize, ati barahangaha ati nabakaremera. Icyo gihe haje abasirikare bagera hafi kuri batayo ariho ngo bari bashyize ibirindiro mu byo gutera u Rwanda. Icyo gihe bararashwe abandi barafatwa, bamwe bajyanwa muri gereza. Ati mwarababonye ku mateleviziyo bamwe bacibwa imanza mu Rwanda. Colonel Gabo Fideli yakomeje agira ati no munsi kandi barashaka kuzamura izindi ngabo. Umuntu wabo baha urubuga ngo nitawimbe uwo ni Masunzu Muniganama na Nyamusaraba n'abandi. Ati Kayumba Nyamwasa yaraje ava muri Afurika y'Epfo ajya Bujumbura akorana inama n'abo bantu bose. Ati namakuru dufite afite amasoko yizewe. Uyu murwanyi yasobanuye ko Kayumba yabonanye n'ubuyobozi bw'u Burundi, abayobozi bakuru b'umutwe w'iterabwoba FDLR wavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wambaye impuzankano y'ingabo z'u Burundi, bakorana inama itegura uburyo P5 kandi izakorera muri Kivu y'Amajyepfo. Colonel Gabo Fideli yatangaje ko hari amakuru avuga ko hari abarwanyi ba P5 bagera kuri 50 bashobora kandi kuba baramaze kugera mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo hashingiye ku myanzuro yafatiwe mu nama yabereye i Bujumbura. Ati Nyamwasa yabonanye n'ubuyobozi bw'u Burundi, yabonanye n'abandi bakuru w'intera hamwe ati bavuye ino muri Congo. Ati barambuka kandi bashorewe na leta y'u Burundi, bambikwa impuzankano y'u Burundi. Ati nk'abasirikare b'Abarundi bakambuka kandi bakagera mu Burundi. Iyo niyo bakoreye inama. Ati barangije kuzuza gahunda
ati bavuze ko bagomba kandi kuzamura ingabo, ati ahubwo bikekwa ko ingabo hafi 50 zishobora kuba zaramaze kuzamuka imisozi. Colonel Rugabo Fidel yemeza ko Kayumba we atigeze ajya muri Kivu y'Amajyepfo, ahubwo ko yafashe indege imujyana Kinshasa kuganira n'abayobozi ba Repubulika Demokarasi ya Kongo, nyuma y'ibiganiro asubira muri Afurika y'Epfo. Ati ariko Kayumba Nyamwasa ubwe ntiyigeze yambuka, yafashe indege ajya Kinshasa, ati kubona n'ubuyobozi bwa Kinshasa mbere yuko asubira muri Afurika y'Epfo. P5 nta ihuriye na MRDP twirwaneho, ahubwo n'abanzi bacu tubatumazeho abantu, ati bafatanyije na FDLR, ati nibo bafatanyije n'umuntu wese uri gutwica. Colonel Rugabo Fidel yatangaje ko niba P5 kandi ishaka kugaba ibitero muri Kivu y'Amajyepfo, MRDP twirwaneho yiteguye guhangana nayo n'undi mwanzi wese ushoboka, nk'uko uyu Rugabo Fidel yakomeje kubigarukaho. Reka duce mu karere ka Nyanza mu Rwanda. Ndababwira ko abaganga batatu bakorera ku bitaro by'akarere ka Nyanza bitabye urukiko rw'ibanze rwa Busasamana, aho baburanye ku ifungwa n'ifungurwa ku cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Bashinjwa gusiragiza umubyeyi wari ugiye kubyara umwana akaza gupfa, gusa abaregwa bo bakabihakana. Abaregwa ni Dr Dukundane Jean Marie Vianney, Munyaneza Emmanuel ndetse na Habimana Festus, aho bitabye urukiko ku itariki ya 13 Gicurasi 2026. Ubushinjacyaha kandi barega icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake, aho bivuga ko basiragije umubyeyi wari ugiye kubyara umwana bikarangira umwana apfuye. Ubushinjacyaha busobanura ko ku itariki ya 13 Ukwakira 2025 ku mugoroba baciye umubyeyi wari utwite ngo bamubage, yoherejwe n'ikigo nderabuzima cya Gahombo giherereye mu murenge wa Kigoma, maze yageze ku bitaro bya Nyanza abaganga baramurangarana aho kumuha ubufasha bwihuse. Ubushinjacyaha bwavuze ko abaganga kandi bamusiragije bamwaka fotokopi y'indangamuntu y'umukuru w'umuryango, akabereka nimero z'indangamuntu y'umukuru w'umuryango, maze barabyanga. Uhagarariye ubushinjacyaha yagize ati byarangiye rero yibyaje, ati kuko yasiragijwe umwana arapfa. Ubushinjacyaha bwakomeje kandi buvuga ko ibyo kuvuga bishingira ku buhamya bw'umuforomo wo ku kigo nderabuzima cya Gahombo, wavuze ko umubyeyi iyo yitabwaho neza mbere umwana we atari gupfa, ndetse ngo na nyina wuriya mubyeyi wari umurwaje yavuze ko abaganga basiragije umubyeyi kugeza umwana apfuye, ndetse n'umugabo w'uyu mubyeyi wavuze ko bamutelefonye yakwa indangamuntu kandi yari ari kure, ibyatumye ngo abaganga banga kwakira umubyeyi bose bakajya kandi bamunyuraho aho kumufasha. Aba baganga bo bahuranye kandi bahakana ibyo baregwa, bavuga ko ubusanzwe batakira umuntu uko aje, ahubwo bakira umuntu bitewe n'uko arembye. Bavuze ko uriya mubyeyi bamwakiriye neza, bamwambika ibigenerwa umubyeyi ugiye kubagwa, maze haza undi mubyeyi uri kuva cyane bahita bamuheraho, maze basoje bakumubyaza haza undi mubyeyi nawe wari umeze nabi, bahita kandi bamwitaho, kandi byose ngo byabaga byabanje gusobanurira umubyeyi wa mbere akabyumva ndetse akabyemera ko babanza kandi abandi, kuko ari bo bari bababaye cyane. Berekanye ko umubyeyi ubarega we inda ye yari ifite amezi agera kuri 7, ngo yababwiye ko ashaka kwituma, bamushyira ku gitanda ahita rero abyara umwana unaniwe arapfa. Bavuze kandi ko nta burenganzira kandi bw'ibyangombwa bajya bakora, kuko baba rero batabishinzwe, ahubwo ngo haba hari abashinzwe kugenzura ibyangombwa bidakorwa n'abaganga. Ibyo baheraho bavuga ko nta wamubajije fotokopi y'indangamuntu. Uwunganira abaregwa rero we yabwiye urukiko ko abakiriya be nta cyaha bakoze, ahubwo ko uriya mubyeyi yaje bakamwakira, bagera naho rero bamushyiraho gutegereza ngo yitabweho, bityo nta cyaha gikwiye kandi kubahama. Aba baganga batawe muri yombi ku 28 Mata 2026, bahita bafungirwa kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana mu karere ka Nyanza. Biteganywa ko icyemezo cy'ubucamanza kizatangazwa muri uku kwezi kwa Gicurasi 2026, hamenyekane kandi niba bazakomeza kuburana bafunze cyangwa se bari hanze. Ibyo rero byabereye mu karere ka Nyanza, byabereye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda. Reka dusoreze kuri bwana Trump. Donald Trump yatangaje ko gusaba Iran kwisunga inzira y'ibiganiro byo guhagarika intambara imaze ibyumweru birenga 10 atabitewe n'uko ubukungu bwa Amerika bukomeje kuzahara, ahubwo ko ikimushishikaje ari uko abiteherani bazibukira gahunda y'intwaro kirimbuzi. Ku wa 12 Gicurasi 2026, ubwo yari yerekeje mu Bushinwa, Trump yabajijwe niba ibibazo by'ubukungu ku banyamerika ari byo biri kumuhatira gushaka ibiganiro na Iran. Adatinze arasubiza ati nta na gito kiri muri ibyo. Ikintu cya mbere kandi cy'ingenzi iyo mvuga ati kuri Iran ni uko batagomba kandi kugira intwaro kirimbuzi. Sinekereza ku bijyanye n'uko ubukungu bw'abanyamerika rero buhagaze, sinekereza ikindi cyose
ubu ni gutekereza ikintu kimwe, ntidushobora kandi kwemera ko Iran itunga intwaro kirimbuzi. Nibyo, ati icyo nicyo cyonyine kandi kinshishikaje. Umuyobozi ushinzwe itumanaho muri White House cyangwa Maison Blanche Stephen Cheung nawe kandi yunze mu rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko ubuyobozi bwa Trump bushishikajwe n'umutekano w'Abanyamerika. Ati Iran ntikwiriye kugira intwaro kirimbuzi, ikindi yo ati hatagira igikorwa ati bashoboraga kandi kuzigira ibishyira umutekano w'Abanyamerika bose mu kaga. Intambara ya Iran yazambije ibintu, impamvu ni uko Tehran ikimara kandi kuraswaho yafunze inzira mu muzi inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi. Ibi rero byahungabanyije ubukungu bw'isi mu buryo kandi bumwe cyangwa se ubundi, ibiciro biratumbagira, ubucuruzi bukonga mu nkokora. Ibi rero biri muri bimwe byatumye kandi abo mu ishyaka ry'abarepublikani bagira impungenge z'uko guhungabana k'ubukungu gushobora kandi gutuma iri shyaka rihura n'ibibazo, bakaba kandi batakaza imyanya myinshi cyane mu nteko ishinga amategeko. Nko muri Mata 26 ibiciro by'ingufu byazamutseho 3.8%, ibingana n'inyongera 17.9% ugereranyije n'ukwezi nk'uku k'umwaka ushize. Ibi bibazo n'ibindi bijyanye n'izamuka ry'ibiciro, Trump yavuze ko ari ibibazo biri ku isi hose, agaragaza ko ibibazo by'ubukungu biza ku mwanya wa kabiri nyuma y'ibyo gukoresha nabi ingufu za nucleaire. Nubwo Washington igambiriye kandi guhagarika Iran ku kuba yagira intwaro kirimbuzi, ubusesenguzi bw'inzego z'ubutasi za Amerika bwatawe ko kuva umwaka ushize igihe byagombaga kandi gusaba ngo Tehran ibe ifite intwaro kitahindutse kabone nubwo yarashweho ibisasu bikomeye kugezwa magingo aya ngaya.